Okey, apabila orang membaca ayat tadi, ya, ihdinas siratal mustaqim, tendensinya apa? Pada ni, lihat mulut Ustaz, tengok mulut Ustaz, ada yang kata ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siapa buat macam tu? Lagi sekali, yang salah, ihdinas siratal mustaqim. Mulut tadi termunjung. Kalau dari tepi, ihdinas siratal mustaqim. Mulut kita ni termunjung. Termunjung. Jadi tadi terbiasa munjung. Tapi sebenarnya, huruf sad, cara sebutan huruf sad, ini perlu munjung. Ihdinas si ditebalkan, sad ia adalah huruf lidah, si dengan si sad si. Tapi of course ini sad baris bawah. Kalau sad baris bawah ya indah tebal sangat. Indah tebal sangat, medium tebal. Tapi jangan ditukar jadi sin. Ihdinas sira itu terlalu nipis. Tapi pertengahan. Ihdinas sira. Lidah kita ni tu macam contoh. Ihdinas macam flat. Lidah kita ni tu macam flat. Ihdinas siratal mustaqim. Okey? Okey ke okey? Dapat sesuatu?